Kani gadega pati CCTV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Kalumpung Yelekai hak Shillong Premier League kapalalong hinin kasngi arpoi tarik unailor ka Meghalaya football team kalapan remno ya ka kenhon nangki uirat da saugo laar. Ya ka gol na kabenta ka MLP football team la yot hep da o laram tara namlai haka minute ka ba arpuar but uniwan o gatpo haka minute ka ba sauhuai haka jingye kun ya ka class step kat ba uting shine lang rani but ukraw kupar barim kila yot hep ya ka gol haka minute ka ba hnrepo but hnyo pulai haka kalamit jong ka jingye kun. Shuawan kut gajing yakun haga kelamit ka nangki uirat kala yakun ting ban yo ban penpai artli ki gol persya ya ka Meghalaya Police lengbau dames haga minute ka bahnyo pokendai bat usal seng sangma ulat hep hi shaga gol lajong haga minute ka ba prapusan. Hak lumpung Yelekai jong first division kalapan lim no ya ka Nongrem Hills da Argor lakaway lengba u Lansing karum no walayo ban penki ya ka jar hak minute ka arpulai bat u Kerional pengrop hak minute ka balai penriu da ka jingyo shoot penalty bat nakaliang jong Nongrem Hills pat layo tap da u Nielsen Bina hak minute ka henry pulai.
Hakalempung nyilakai jong second division ka Riat Samtia kala penrem no ia ka lai lengkot da lai gol la away. Ya kini ki gol na benta ka Riat Samtia la yo tep do Gregorius Buam ha minute ke basan fulai bat Henry Fuar. Kat ba Martin Marbo la yo tep shi gol ha minute ke ba Henry Pesan jong ka kelamiet jong ka jingilakai. Na ka benta ka lai lengkot pat la yo tep ya ka gol da ubha ku pa renja ha minute ke ba Prapulai.